اللهم إني أسألك باسمك يا معين يا أمين يا مبين يا متين يا مكين يا رشيد يا حميد يا مجيد يا شديد يا شهيد سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. O Zoti im, unë të lutem ty me emrin tënd, o ndihmës, o besnik, o i qartë, o i madhëruar, o drejtues, o falenderues, o i lavdishëm, o i fort, o dëshmues. Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë. O ti që nuk ka zot tjetër veç teje, ndihmë, na shpëtone prej zjarrit, o Zot.